اف دیمنا ارمانجکرنا ستاسیونا الکتریکی یا باجار کوبانیه جارا سیام جالی درونا ترکیه او یکجی دیدما هبونا روزنامه‌وانان نیزی بویر اجبور رومال کرنه جده شف حتی نها زیدتری 10 ایریش تنل باجار کوبانیه پیکاتیه کو پیش بندن کنترل کرنه یا هیز اولهیه هندرین و ناوندک وان یا سرکه هاتبو ارمانجکرن ده انجام ده اندامه که آسایش جیانا خوش دستا و چارجی بریندار بون. محطات التحويل وافرانا محطات التحويل عم بين ايفاري داد نيفي شافيدا عم بين هاتا استهداف كرن نهاجي عم بين حتى لحظه نهادا جي عم بين تا هاتا استهداف كرن ونتيجه استهداف كرن داجي عم بين محطات دركتا درفي خدمه تش جندو باجاري عم بين كوباني عم بين بكهرباء هروها دناف دفرن ارمشكيدا فرنايا كوباني يسركبو ولاتين هريمه دبيجن كونافندن هاتنا ارمشكرن نافندن جیانه و زیان تن الجیانا وان دبه جبرویه که داکتن کولانه داکو او ایریشن بسر وان داتین شرمزار بکن و جانن خواه بگینن جیهانه داگر کری ترکی لیدخه يعني دار السيفيل لیدخه وقت خستخانه وقت فرنا وقت جي كهرباء يعني ايه هاني ضرر دبنه قال ما يكوبانه يعني تشتكي هاني ام بيجن جي هاني عسكري ناخنه وقت ام سيفيل ام ضرر ام دبنه ام بهيفينا حركة زانبه ام وك مدني وك ايريش سرمد به جاليه خوا سیاست مدار و سرکردین ریوبریا خو سر دیار دکن کو آرمانجا دولت ترکی به وان ایریشان اوه روشا جیانا ولاتیان لکوبانی دجوار بکه و وان بر به کوچبری و ببه گلو ام به پرسکن چما آرمانج جیه بنسازین کو گل جواک سوده جه و بگره یک جه آرمانج demek dixwazin gelê herêmê koçber bibe li vê derkê îstîqrar nêçêkirin ev emaneta ku heyî bêxerab kirin û derfetên jiyanê li vê derkê zor û zehmet çê bike ji bo ku gel kanibê bi rehetî ew siyaseta guhêrtina demografiya xwe li hundirê Rojava û Bakurê Sûriyê dixwaze bide meşandin. Êrişên li ser Kobanî û herêmên din yê Bakurê tê Sûriyê piştî çend demejmêran ji bûyerên teqîna Anqareyê. Tevî ku heta niha tu tewanên fermî li ser herêmê tune ne. Hêjayê gotinê ye jî ku berî niha jî di bîstî mejdara 2022 da baleferên Tirkiyeyê hejmarek navendên xizmetê yên sivîl armanc kiribûn ku di nav da stasyonên elektrîkê û navendên tenduristî bû. Ji bo dengê Amerîka, Rodwan Bêzar, Kobanî.